Ibihe byiza kuri wowe ukurikiye ibiganiro bya Mugari Media TV, nizere ko umeze neza. Amakuru reka nyahere mu gihugu cya Congo, mubwire ko witwa Tshisekedi yongeye kuyobya isi agereka ibibazo bya Congo ku Rwanda, ibihamya bivuguruza imvugo yiwe. Perezida wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo Antoine Felix Tshisekedi yongeye kuyobya abantu ubwo yavuga ko u Rwanda arirwo rutubahiriza imyanzuro ya Rwanda igamije gushaka umuti urambye ibibazo mu burasirazuba bwa Congo, mu gihe ibihamya byose bigaragaza ko uruhande rwe arirwo rwinangiye bigomba gukorwa. Kuva umwuka mubi watangira ku ruhande rw'u Rwanda na Congo, ibiganiro by'abahuza biyobowe na perezida wa Angola João Lourenço yashyizwemo imbaraga, ariko byagera ku ruhande rwa Congo ibintu bigahindura isura. Ubwo yari ari mu Budage, Tshisekedi yagiranye ikiganiro na WED abazwa ku maherezo y'ibibazo by'umutekano muke mu burasirazuba bwa Congo, ariko mu gusubiza ibintu byose abyegeka ku bandi, yerekana ko ari we Gerard. Yagize ati hari gahunda ya perezida wa Angola João Lourenço washyize imbere gahunda zigamije amahoro inshuro nyinshi, ariko zibangamiwe na Kagame n'ubutegetsi bwe. Mu mvugo ya Tshisekedi yumvikanisha ko aha hantu ibintu bigeze ari igerageza rya nyuma, kuko ngo ashaka guha amahirwe inzira y'amahoro mbere y'uko ashyira mu bikorwa umugambi yigeze kuvuga wo gusoza intambara ku Rwanda. Imyanzuro ya Rwanda isaba Congo kwitandukanya n'imitwe irimo FDLR, kimwe mu bibangamiye umutekano w'u Rwanda. Igena ko imitwe y'iterabwoba nka Red Tabara, FDLR, FOCA n'iya IDF n'iyindi yose ikorera mu butaka bwa Congo igomba gushyira intwaro hasi igatangira gusubira iwabo, nk'uko byafashweho umwanzuro mu biganiro bya Nairobi. Uwo mwanzuro kuva watangazwa mu nama, Tshisekedi ubwe yari arimo, ibyakurikiyeho ni agahomamunwa. Ubutegetsi bwe bwashyize imbaraga mu gufatanya na FDL mu bikorwa byo guteza umutekano muke mu Rwanda. FDL yatangiye gukorana na FARDC byeruye mu gihe umutwe wa M23 wari ukaje ibitero. Tshisekedi mu kiganiro yagiranye na WD yirengagije raporo zivuga ku mikoranire y'igisirikare cye na FDLR, kubera ko hari raporo ya Loni igaragaza ko mu mpera z'Ukuboza 2022 na Mutarama 2023 General Cico Chitambwe wari uwa kabiri ku buyobozi bukuru ushinzwe kurwanya M23 yatumije inama eshatu hagati y'abayobozi bakuru muri FARDC n'abayobozi b'imitwe yitwaje intwaro yabereye i Goma, aho ngo hanzurwe kuri ubu bufatanye. Raporo ikomeza igira iti mu nama yo muri Mutarama yanitabiriwe n'abayobozi ba FDLR Forces Combattre abacunguzi cyangwa se FOCA. Buri muyobozi w'umutwe witwaje intwaro yahawe amadolari 5,000 ndetse bizezwa ko bazahabwa intwaro zikwiriye. Tshisekedi yavuze ko mu myaka 30 ishize umuryango mpuzamahanga wasabye igihugu cye gufungura imipaka kugira ngo igihe ubuhungira abantu bari guhunga kubera jenoside yabaga mu gihugu cy'u Rwanda. Mu gihe Tanzania yashyize impunzi kure y'umupaka kandi kambura intwara abicanyi bitandukanye cyane n'ibyabereye muri Zaire, kuko batambuye intwara ahubwo batuzwa hafi n'umupaka w'u Rwanda mu ntera itagera kuri birometero bigera kuri 2. Tshisekedi ubwo yavugaga kuri iki kibazo yirengagije amagambo yakunze kuvugwa na se Etienne Tshisekedi wakunze kuvuga ko igihugu cye cyakoze amakosa mu guha rugara abakoze jenoside yakorewe Abatutsi, kuko bagomba kwamburwa intwaro mbere ya Etienne Tshisekedi. Mbere y'uko apfa yavuga ko iryo ari ryo zingiro ry'ibibazo by'urudaca hagati y'igihugu cy'u Rwanda ndetse na Congo. Ngayo nguko, hanyuma unyemerere nongere nkubwire ko mu gihugu cya Congo hari kuvuga ko kurinda ikibuga cy'indege cya Goma no kugenzura imipaka uko FDLR yabaye ishyiga ry'inyuma rya FARDC. Imikoranire Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo n'umutwe w'iterabwoba urwanya leta y'u Rwanda FDL yahwemeye kugaragazwa nk'iteye ikibazo, ndetse n'inshuro nyinshi u Rwanda rwasabiye icyo gihugu cyakitandukanye n'uwo mutwe, ariko bisa nkaho nta cyakozwe. Iki gihugu cyakunze kugaragaza ko kidakorana n'uwo mutwe, nubwo byagezeho byereye ko cyiteguye gufasha abantu bose bagamije gukura ubuyobozi bw'u Rwanda. Ku ruhande rw'u Rwanda rusobanura ko imikoranire ya Congo na FDLR yakagombye kurebwa n'ikibazo cya politike yo ku rwego rw'igihugu, aho kuba abantu runaka bareba inyungu runaka.
raporo zinyuranye zagiye zigaragaza ko igisirikare cy'iki gihugu gikorana bya hafi na FDL byaba mu kubaha intwaro bakoresha ndetse no mu ntambara zinyuranye iki gihugu kigenda kirwana. Reka mubwire ko kandi ubwo yari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Sergeant Tuyizere yari mu basirikare barwanisha imbunda ziremereye mu gisirikare cya FARDC mu rugamba ihanganyemo na M23. Yavuze ko kandi agaragaza ko iyo bigiye ku rugamba ubuyobozi bwa FDL bubanza kumvisha ko bagiye kurwana n'abo basirikare b'u Rwanda aho kuba abanyekongo. Reka none mubwire ko uyu mugabo witwa uretse gucunga ikibuga cy'indege ibintu biva i Bukavu bisoreshwa na FDL ndetse n'imihanda imwe n'imwe nibo bagenzura bakanagira umwanya wo gucuruza mu by'agaciro bidagadura kuko aribo bafite ikibuga cy'indege mu nshingano zabo. Ubwo ni abarwanyi ba FDL. Sergeant Tuyizere Moses yavutse mu 1998 akurira muri FDL ariko agaragaza ko yari yaragizwe imbata n'abafite izindi nyungu abeshya ko bazafata igihugu bagahabwa amazu meza ari muri Kigali kandi hari ibindi byinshi inyuma bishingiye mu kwigezaho imitungo yo gushaka gukwepa ubutabera. Ngushimire komeza ugira ibihe byiza. Iyi ni Mugari Media TV.